Domaćinska ulica, Vašar 2014. Ponedeljak i utorak 13. i 14. oktobar. Za seljaka i gospodu, da se pamti u narodu, svima nama vrlo bliska, ulica je Domaćinska. Obavezno posetite Domaćinsku ulicu izložbeno-prodajnog karaktera u ponedeljak i utorak 13. i 14. oktobra tokom celog dana. Za sve goste pripremili smo bogat kulturno-umetnički program u utorak 14. oktobra od 11 sati. I ove godine Domaćinska ulica, Vašar 2014. Čekamo vas!